Pozdrav ljudi i dobrodošli u novu epizodu Kompasa. U današnjoj epizodi ćemo pokazati kako naučiti psa da obilazi revir. Pa evo sam da pokažemo kako u biti to izgleda. Sjedi. Revir! Bravo, curo. Odi. Kao što smo rekli u uvodu i pokazali, danas ćemo objasniti na koji način naučiti psa da obilazi revir. Znači nije ništa komplicirano i može se na dva nekakva osnovna načina. Prvi način je da radite sami, pomoću loptice, da na taj način učite psa, a drugi je da imate nekog pomagača. Naravno je lakše kad imate pomagača, on može biti tamo u reviru, može psa dozvat sa lopticom da pas ide prema njemu, izvez ga na drugu stranu i to je super jednostavno. Sad ćemo objasniti ovaj način gdje kad ste sami, kako možete vrlo lako naučiti psa da obilazi revir. Prvi korak koji ćete napraviti je u biti pas je naučen na lopticu, na igračku, obožavaju. Otićete do revira. Dobro. Odete do revira, izvadite lopticu, ostavite lopticu u reviru, vratite se nazad. Gledate da psa uvijek šaljete, znači kad vježbate nikad nemojte ići predaleko od revira, radite to na blizinu jer bitno je da pas shvati da treba otići tamo. E sad, kad ostavite lopticu, pas ne zna još obilaziti revir, poslaćete ga, neku zapovijed ćete si izabrati koju ćete koristiti. Ja koristim revir jer pas obilazi revir i u biti to je ono jednostavno. Znači poslaćete psa u revir, on ne zna još šta to znači, ali će otići po tu lopticu tamo. Jel? I to je prvi korak, to ćete ponoviti par puta. Sljedeći korak koji možete napraviti je isto to, samo u biti nećete ostaviti lopticu, nego ćete psa ostaviti Sjedi. Lezi. Znači odete do revira, ostavite tamo lopticu, ali u biti ne ostavite, nego samo pas da misli da ste ostavili lopticu. Vratite se opet do psa, opet kad ga šaljete u revir. E sad, znači on će otići tamo, ali neće biti loptica. Ono što je jako bitno je da ga vi dočekate sa druge strane i da ga zovete i kod tog izlaska da mu izbacite lopticu. I tu pas počinje povezivati. To je u konačnici u biti to. E sad samo trebate to razdvojiti na te neke jednostavne korake i ne žuriti. Znači prvi korak, sad probat ćemo sa Astrom, ali ne znam da li će Astra u biti zna šta znači revir. Probat ćemo ovo s lopticom pa da probam pokazati korak po korak. Ako bude uspjelo. Ako ne, onda će Marko izrezati. Dobro. Znači, ostavit ću lopticu u reviru. Ona je vidjela da sam tu ostavio lopticu. Dođi. Sjedi. Ajmo revir. Bravo, curo. Bravo. Evo, znači u biti neće Marko morat rezat. Kažem, nismo to radili, to sam zadnji put radio s njom prije x godina kad sam učio revir. Ali evo, super je ispalo i to je to. Znači pas će otići po to, uzet će lopticu. Sad ćemo pokazati ovaj drugi dio što sam pričao, nadamo se da će to će isto uspjeti. Znači pas, kad vi napravite, pusti, ti zapelo za zub je. Znači to kad napravite određeni broj puta, nemojte nigdje žuriti. Znači koji sve što smo do sad pričali, nema žurbe. Ako treba, jedan cijeli trening je samo to. Ili 2 treninga je samo to. Sljedeći trening onda ubacite ovo da vi ostavite psa. Ajmo. Sjedi. Znači pokažete lopticu, sjedi. Kao da ste ju ostavili, spremite ju u džep. Pas misli da je tamo loptica zato što je već otišao 20-30 puta i on sad pretpostavlja da je tamo loptica. Vi ćete ga poslati u revir i jako je bitno da dođete s one strane, da ga zovete, da on obiđe i da mu izbacite lopticu kao nagradu. Revir, dođi curo, bravo, dođi, evo ga, dođi. Bravo, odi. Dođi. Pusti. Bravo.
Kao što ste vidjeli, nije ništa komplicirano, mislim izgleda sad jednostavno zato što ona zna, ali kažem to stvarno vrlo brzo ćete naučiti psa, samo morate biti dosljedni i ne preskakat korake. Znači, imate dio treninga gdje šaljete samo po lopticu da pas poveže zapovjed, koja će, ako ste uzeli revir, da ode po tu lopticu. I to ako treba se zadržati 2-3 treninga, zadržite se. Nemojte pretjerivati, nemojte raditi 20 puta, radite 5-6 puta u jednom treningu i dovoljno je. Jer ono što smo rekli, tu psu treba biti zabava. Nakon 2-3 treninga pokušate ovo bez loptice i da ga zovete. I to je to. I to onda nije ništa komplicirano. Kasnije, kad ste to napravili, kad je pas savladao, onda lako možete nizati druge revire. Evo, pokušat ćemo pokazati, vruće je danas, ali pokušat ćemo pokazati kako to izgleda kad pas obilazi recimo 2 revira ili 3. Vidjet ćemo koliko će moći strčati, jer već sad je izbacila jezičinu. Vodi, curo. Uz, hej. Sjedi. Revir! Bravo, dođi! Revir! Revir! Bravo, curo! Kao što ste vidjeli, malo je to sporije, ali vruće je i nismo dugo to ni radili. Bravo, curo! Ali pas kad jedanput napravi jedan, ovo ostalo sve nije problem. Hvala vam što ste pogledali ovaj video, like, share, subscribe, ko nije, naravno na kraju igra i vidimo se u sljedećem videu.